ngaba umuntu ongutata unendawana apha esiqwini sakhe ebonakala ngongathi iyamsokolisa, iyamhlupha, akakwazi ukuyicontrola. Kutheni ingasuswa? Asikwazi into yoba thina every now and then sizacula no-justice for banibani, justice for banibani. Kunestori apha esivelayo. Lo tata kuthiwa igama lakhe nguTshepo Ntsimane, kula macala aseDobsonville eSoweto. Una-58 years lo tata, kuthiwa ingathi udlwengule umntana ona-12 years. Indlela okuthiwa umntana ulimale ngayo, lo tata umlimaze ngayo, ndivele ndanomfanekiso ngqondweni wecase kaCwecwe. Nanku lo tata ubonakala ebanjwa apho ke. Hayi bafethu, ayikho kaloku le into. Inkohlakalo lento lena. Lo muntu akadeserve ukuphila nabantu, ndingekho shokwa ukuphila uyakudeserve na. 58 years, a 12-year-old, kuze umntana ahlukumezeke, kuze kuthiwa kuphuma izinto. Yo abafethu angeke. Yo. O rapile ngwana mo front opposite yaka. Ke itse gate ke ntho ya tlhelang a e etsa, ke itse o rwala ka bana re go etsagalang. So o entse ka Good Friday, like matsha a Saturday. No tswa kerekeng goseng a ya le kerekeng ya mantsibua ya late. Then ha boa ke ga nwa bo di-wine a ntsana le bana bao le bo Tshepiso ne ntse ba le teng, mara Tshepiso o tsamaile early ka bo 8 ka re o bila na ya mosebetsi like the following day a ba tlogela ka moo. So nna re bitswa ke Phala, go lla Phala, ba letsa Phala. Ha kante ene moshimane o ntse a le busy le ngwana from ko koloing until ko roomong, ko garage mo a ballang mo teng, ke di-computer, ke di eng mo officing eo, ke dimpepo, ke diphika yalo kwa rapellang ko teng. Yo yes ke tla romela video ya teng tla e bona. Ha le rona re makaditse, itse motho o ne re mo tlhompha wa ko kerekeng. Yo it's okay. O ka re na rwele because le ntja ya ka ene e kula like for my last week. I'm sure I feel something because o ka re ne mo disturb. So maybe ba e latlhella something because moshimane o nkerela o etsa ntlhaga, o nkolomakela ntlhaga. Ke a mmolela last a ke ra tlhaga ke re itse ntja ya ka ya phela. A ba re ko nna re ai e bone izinto zasebusuku. Ka vele ka nagana ena moshimane ko next door. Kante after o tlo etsa manyala, o entse manyala ke o tshwere gona. Go iwa court ka Tuesday, ke batla go ya, ke batla go ikutlwela gore go etsagalang. Ke batla go ikutlwela ka ditsebe tsaka, ke batla go utlwa ka bar and go na di-taxi tse di yang ka mo rona. EFF e ntshitse di-taxi le ba bangwe ba mokgatlho o mongwe o na o tsamaya ba ntshitse di-taxi. So re tla utlwa teng. E botlhoko ntho e wena Lebo, e botlhoko ntho ya ngwana o. So maabane go rapelwa, ne re le mo go tlile baruti ba 5 ba tlo rapela, ba rapedisa moya o mobe le go rapedisa le ene kwa leng gore wa itse keng ntho e entseng o a bona gore o entse mistake o motona mo ngwaneng o a golla mo pelae. And ga to qadile ka gopolanta so ke sa batle le go shifta, ke sa batle go tlogela gopolang ke ro ka mo sa dula ka mo tlile once maobane. So ne something ke ne ke tlile slow be ke ra ere ke ska mo sia le one because of o sampana a tshogile le ena ke re le ena o bilare o batla go mo tshwara ba re ntate o batla go ntshwarela eng ka Saturday, last week Saturday. Ke gona re bolelang gopolang setse go etsagetse this incident. So ga go sa le safe mo baneng ba rona ba itse keng. So ke tsana tseo ngwana ko gae. Re dula le motho kante motho o busy o etsa ntho tsa hae. Okay sharp lala yalo e fela yalo o entse nna ke ile ka ilo bona mo roomong eo makaka matlhatsa wa itse keng a mo tshabisa a mo kenya mo ntlong
ha re ya rona ko romo re kry-a ngwana hayo e be re ya ko ntlong re mo kry-a right mo dikobong ko ntlong. Ka feta ka mo apola Juve ka re ke eng nana, a re malome Tshepo, ke Tshepo lebitso la gagwe. Malome Tshepo nraipile fela yalo. So ya o tshwere no, o tshwere. Re tla utlwa case gore e tsamayang ka Tuesday.